duduk anu bager tilil Bapak Haji anu man tilil Pak Haji duduk anu man oh duduk tilil Pak Haji duduk anu mana deui anu mana Atilil dang celentang rawas asa jagang aku ring di udang bangkong ditajong asup golong tadi golong anjing aduh Pak Haji duduk anu bager anu sayang kuring tulungan duduk di hoyong teuing angen walu Pak Haji duduk angen walu Pak Haji duduk di onceman ari hoyong teuing dagerawau kos wawuh mah Pak Haji duduk teuing kos wawuh di oloan ngomong-ngomong nangka kawinan abah Pak Haji duduk anu mana Pak Haji duduk aturan apa kepada yang ada aduh si bapak Pak Haji duduk anu mana ulang aduh Pak Haji duduk ada geus boga Pak Haji duduk itu geus rea aduh Pak Haji duduk bapak Pak Haji ayam Pak Haji aturan Pak Haji jeung aduh Pak Haji deui anu bager turun apa bade apa anu mana Pak Haji jenna heli kili ya hoya ya hoya ya anu paling genah jadi pagawe kantoran nu sabana bulan narima duit gajina nu paling genah jadi pagawe kantoran gitu lamun ojek iya tumpas ae kemana dari aku bingung narenet Pak Haji duduk ngajak aya ka dieu jani asa bener abeto miradil jagena sotahe ya karuhae ayo bari dia tata kuce hotahe ya karuhae kuce hotahe ajo jika ala aja jing ajo jing ala aja jing ajo jing ala aja jing ajo jing abang ajo jeng abang ajo jing ala aja jing ajo jing ala aja jing ajo jing ala aja jing
ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Birthday to you. Aja. Happy birthday. Happy birthday to you. Jadi orang kudu balik ke meja. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ajo jing ala ala ajo jing. Ajo jing ala ala ajo jing. Aja jingala aja jing. Aja jingala aja jing. Ya, ucapan ulang tahun dari istri untuk suami silakan. Bos sayur deui di Tanjung Baru, bos sayur deui anu sayang anu mana. Bos sayur, bos sayur, bos sayur. Sono bos sayur bersama di Tanjung Baru nyalingkeun rasa Bapak Haji di Tanjung Baru
bos simpati. Bapak Jojo, Nangin dosa. Abah dikeri Bapak Jabra di atas Kabayun. Bos Excel. Yang punya request, bos Excel. Kasusah ditambah rumah tangga sok udang hayang penta dikawinkeun ngumpahan sorangan mantep papasehan muria kuat asa ulah pasilan ari gogoda coba mun urang rumah tangga sapeng sok ludeng bos Excel arek minta diserahkan bos Excel ngumpahan sorangan bos Excel mantan papa sehat muria kuat bos Excel asa ulah pasilan bos Excel paling mana bos Excel bos Excel bos Excel bos Bos Excel Pak Haji SL, Pak Haji Bos SL. CHR. Asik. Bos Excel Pak Haji Excel Pak Haji Excel Coba. maju dulu Pak Haji Excel
Mama Haji kapayun heula. Mama Haji jadi sawer laguna. Jangan pegang dulu. Toreret. Jangan cium dulu. Toreret. Karena baru saja kita berkenalan. Aku belum tahu siapa namamu Haji. Aku belum tahu di mana rumahmu. Adek sayang mau nyanyi, mau nyawer, boleh, boleh. Pegang soal muda, mau cium boleh saja. Tapi bila mau main-main, silakan cari yang lain. Ku Haji Sel. Terus apabila kau sungguh-sungguh perlu kecium boleh saja. Tapi bila mau main-main, silakan ke micet saja. Jangan pegang dulu, jangan cium dulu. Saha cenah eta teh. Karena baru Bung Adus kita berkenalan. Bung Adus, punten Bung Adus ini ajojing, ala ajojing ini apa? Haji SL. Ajojing, ala ajojing, ajojing, ala ajojing, ajojing, urun heula, ajojing, ajojing, ala ajojing ieu moal, ajojing, ala ajojing paling ieu, ajojing, ala ajojing, ajojing, ala ajojing. Pop, arek nagih hiji gosan manten. Ayo. Hayang hiji deui cenah buka Ayo. kios. Sok salah gede. Iya. Lagu naon masih. Tos buleud naon? Bos Pak Haji Lonjong. SL. Mewah bos WHR ya. Mama Ageng? Satya Canogi. Ayo, ada 3 tembang terakhir. Papa Seli, Papa Seli, Papa Seli, Papa Seli, Papa Seli, Papa Seli. Masih Papa Seli, 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 Papa Seli. Budaya kota Sumedang, seni bangreng kuda rengkong, para letarengkong, warga Surau, kuda menang adang-adang, kuda renceng di payungan, suara trompet jeung sinden ngawirahareun, lumaran igel-igelan, lumaran gajah
kumaha atos cekap salah gudei lagu naon salah gudei